Lakhipuronline puthok saba March ki tang kuntra mathoi ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahan bata maroi pa pao Kendra lengakna Manipur jauna Nagaland amasung Arunachal Pradesh ki saruk kharada apaspa tha taruk amaga sangtokan khre luang them mukesh ki langlalang jin puthok pangambada lupa lakh tara gi bana piragani haina Manipur lengakna lauthokre APSC na lauthokhiba result medical inspector of factories ki famgi damak Dr. T Banikanta Singha bukhan khre category gi digor khal manakta gas tanker ama kudong thiba thokre mafam adu ki miyam mi painaru re Jiribam da drug free India campaign ki theme da layak pachangdam na bagi thorom pangthokre amasung Tripura lengakna sinduna pungcholong gi thorom chinglem na pangthokre Hauzik mapungoi ba pau tabirase Kendra gi lengakna Manipur jauna Nagaland amasung Arunachal Pradesh ki saruk kharada Rajya sing asigi hauzik wariba pibam na maram oiraga Armed Forces Special Powers Act apaspa makata na thataruk amaga sangdokan khre hairiba warep asi April gi tang amadagi chanagani haire Manipur gi oina rajya sinba thungna disturbed area lauthoklebasu Tampak ki jila manga Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Thoubal amasung Kakching gi police station tarahumdena konma mafam singdi disturbed area gi manung chaloi haire Nagaland gi jila nipanda makhatana apaspa thataruk amaga sangdokan khre Arunachal Pradesh ki Tirap, Changlang amasung Longding jila da thataruk amaga disturbed area lauthokre Kendra gi lengakna Assam gi Dibrugarh jila dagi apaspa lauthokre Assam da hujik apaspa chanariba jila ahum khaktama kaire jila sing atudi Tinsukia, Sibsagar amasung Sarai Deoni Manipur lengakna Imphal East jila gi Kaisampat Laimajam Laikai dagi mafam khangdana mangkraba chahi kunta ngairiba Luang them mukesh ki langlalang jin puthokpa amadi thajaba yaba paudam pibanga mamioida lupa lakh tara gi mana piragani haina lauthokre L Gyanendra Das ki machanupa Imphal ki NG College ki mahiroi luang them mukesh asi haukiba March ki tang tara turukta kar tongduna yumdagi thokhibadagi hanjalaki dabane Assam Public Service Commission APSC na handakta March ki tang 18 da lauthokhiba result amagi matungina Cachar jila gi Sonai Chandpur dagi Dr. Taurem Banikanta Singha MD bu Assam lenga ki Labor Welfare Department ki makhada laiba Medical Inspector of Factories hairiba phamasi gi damak khalakre OBC gi open category da amatangairaba post asigi damak commission asina mahak bu khalakhibani masigi mamangda mahak Delhi ki Apollo Hospital da matam kuina thabak tawramke Panbayai Dr. T Banikanta Singha Cachar Palonghat ki CCJC Higher Secondary School ki retired Oza Taurem Sajau Singha amasung Taurem Ongbi Bijuli Devi ki macha manga ki manung dei ton ton macha nupani mahaki mai paklakpa sida mahaki mung manung marung mapang amadi miyamna harau nungai ba phongdoknare Ngarang numidang Cachar jila gi manung chenbada category gi Dikor Khal manakta National Highway number 3 ta gas tanker ama lambi khudong thiba thokpada mafam atugi miyam mi painarure Durga Nagar gi manak jausilakpada khongjel yangna lakhiba gas tanker adu lambi gi mapanda longthoktuna takhi miyamna khudakta Gumra Police amasung Kalan Fire Service ta paupi bidagi thodokpham da laktuna cheksil thaurang lokhotki laibak phabadagi gas pikthana yawba tanker adu dagi gas amata liquid rakhide mafam adugi miyamda chauna khudong thiba thoklam kadabadagi hingokhi hairi Kaina thangda crane gi mateng loduna tanker adu tekta khaidana chingkhat khi hairi Lagliba April ki tang mari manga amasung tarukta South Barak Rural Development Complex Binakandi Part 2 Lakhipur Cachar da pangthokodoriba Manipuri Sahitya Parishad Assam gi humpurintoi suba chahi ki mifam lena segamari lenana paugi mifam ama complex asimakta da ngarang pangthokre paugi mifam atu da Parishad ki General Secretary Professor Kumujam Dhiren Parishad ki Cachar District Committee ki Secretary Nongthomam Dhiren Treasurer S. Ibocha aduga Reception Committee ki Chairman Laisungmam Robindro Convener Posangmam Rajbihari na chingba miyoi singha saruk jakhe Muni thoi suba chahi gi mifam len Manipuri Sahitya Parishad Assam lagliba April ki tang mari manga amasung tarukta South Barak Rural Development Complex asida pangthok chakadoriba conference gi mifam asida tang tarukta
लाकदुरबा असम की एजुकेशन मंत्री डॉक्टर रनस पेगु लोइनना इरमदम असिगी एमएलए सु ओबिरिबा असम की मंत्री सु ओबिरिबा श्री कौशिक राय अमदी निहार रंजन दास एमएलए धोलाई लोइनना एल बीरमंगोल प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा मनीष निंगथौजम प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालय रमेश थाउसेन प्रेसिडेंट दिमासा साहित्य सभा हाफ्लोंग रामेश्वर कब्रा प्रेसिडेंट बराक हिंदी साहित्य समिति सिलचर कचर गौतम प्रसाद दत्त जनरल सेक्रेटरी बराक उपत्यका बंगो साहित्य और संस्कृति सम्मेलन समिति सिलचर कचर मणिपुरी साहित्य परिषद हिंगोम बेनुआबू फॉर्मर प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद असम टाइटोंजम निनमणि सिंह फॉर्मर प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद असम हारिबा मिथुंग सिंह असिना लिंबिरकुना हारिबा अखोगी अफोंग मफम सिदा सरुक जाबि लोइनना कल्चर की प्रोग्राम अमसु अखोइना तारीख 3 थमजरी हारिबा थौरम असिदा इरमदम असिगी नाट केबा अखोगी जाति सागै पुनमक्की नाट केबा थौरम कयासु पांथोक मखन मखागी थौरम कयासु पांथोक जगनी लोइनना हारिबा कॉन्फ्रेंस सिदा लाकदोरिबा चाही लिसिंग अनिगा 15 दगिन लिसिंग अनिगा 19 फावगी मणिपुरी साहित्य परिषद की ऑफिस बिया सिंह असि अनोबा बॉडी सेमनी लोनना हारिबा कॉन्फ्रेंस सिदा कवि सम्मेलन नचिंबा अखोगी अवार्ड नचिंगसु हारिबा कॉन्फ्रेंस सिदा पिजगनी अदुना मियामना अखोगी हारिबा निमित मरिनिगी तांग मरी तांग मंगा अमसुंग तांग 3 ता एप्रिल की तांग 3 असिदा मियामना मियाम लमनम असिगी मियाम ओजा सिंह पुन खुदिंगमंगना लंगिरकना हारिबा कॉन्फ्रेंस सिबु मपुंग फानमिनाबा मियामदा अबिलमा तौजरी लाकदोरिबा अखोगी चिंगलेमनबा थोरमसिदा सरुक जानबोइदमता असम सरकारना यामना अखोगी मणिपुर साहित्य परिषद असम की माइगेदगी निसिंग लुबदगी अखोना अखोगी ओजासिंग मरुइना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मखाद लेबा एम्प्लॉयीसिंग ओजासिंग की स्पेशल कैजुअल लीव अमखक पिबिरै लीव असि तारीख 3 4 5 तरुक अमसुंग तरेत मंगानी को लिप सिनी लिप से फंगनबगी दमकता कंडीशन खरा डिसीजन कमिटी वजासिंगना थंबिरी अदुगा होजिकी स्पेशल लिप की नोटिफिकेशन दु जसु मका दहाय असि असम मणिपुर साहित्य परिषद असमना सर्टिफाइड तवगदबा लिप ओइबा हाइबदि समना हाइबदा कना गुममना लिप चलो मतुंगदा मा असि होगी प्रोग्राम असिदा लामी अटेंडेंस ओरमी हाइबदुगी अखोइना सर्टिफिकेट अमखक इशू तौनी इशू अदु तौर मतुंगदा हाइरिबा ओजा अदुना सर्टिफिकेट से पूरागा मागी स्कूल दा हेडमास्टर दा पिसलुरगा मागी लीव टू अप्रूव ओइगनी अदे अप्लाई तौरेने अप्रूव ओइबदि आइदि याब नते अहमद अप्लाई तौनी सिखा चेटु दा मदु अपलोड तौर मतुंगदा नु मंगानी के मा लेगनी पेंडिंग दा लेगले लेर मतुंगदा स्कूल हेडमास्टर ना अदु अप्रूव तौर मतुंगदा मागी दो लीव से ग्रांट ओइ अदु मतंग निसिंग जाबदि हाइरिबा नु मंगानी असि एकोइ पुना मंगना कोई जाति की कोई लोन की कोई कल्चर की दम खनबीरगा मतम कायथोकपिदुना सरकारना पिबिरिबा खुदोंचाबसि लौबिरगा कोई थोरमसि लाक्पिउ मपुंग फान चेना आइकोना स्टूडेंट कमिटी माइगेति निसिंगजरी सजीबु नोंग पानबगी मियाम पुनबा हाइबा वाखलोन हौदोकपगा लोइनना मार्च की तांग 19 ngarang nongmaijing numit lamar gram singsubam sanglenda counseling amasung guidance ki thormama pangthokre thoramda bamram prasadpur dagi RK sanatomana mifamapu Dr. KN Chan retired professor na mitunglen Saikom Komlakanta retired principal amasung advisor amsuna akhandaba mitung aduga M Nilmadhop Singh amasung WMC ge advisor N Biralal Singh na ikai khunajaba mitung oina sarukjaki thoramadu school amadi college ki mahiroi Singh amadi mama mapa oibe Singh su sarukjaki thoramadu gi coordinator Singh Subam Naba Kumar na thoram gi nungi oiba warol pireduna chahi nauriba mahiroi Singh da matam chana counseling pibibagi tangai phadaba kaya laire haiki nauringaida matam chana counseling pihorabadi metric pass tawraba matongda professional course kaya maipakna tambangam gani central amadi state government ki parikha da maipak pangangbani hairaduna mitei khungang kaya da counseling ki program pangtokpagi pandam thamli haina mahagna phongdoki अखोगे सजीबु नोंग पानबा नुमिसिमक्तदा अखोय काउंसलिंग एंड गाइडेंस हाइना हौदोकजरिसे अखोय मैतैगी ओइना
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯋꯥ ꯇꯥꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯖꯤꯕꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯍꯧꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯧꯖꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯐꯨꯂꯔꯇꯣꯜ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯑꯣꯐꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯕꯥꯏꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯂꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 5,500ꯒꯤ ꯀꯦꯁꯕꯦꯛ ꯐꯪꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯐꯨꯂꯔꯇꯣꯜ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9864594179 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ जिरीबाम की डीसी श्री कृष्ण कुमार IAS की मीडियम मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम अमसुंग डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस जिरीबाम ना सिंधुना RK सनातोमी विद्यालय जिरीबाम की होल्दा ngarang नशा मुक्त भारत अभियान की सरुक अमा ओइना ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन हारिबा थीम मसिदा अवेयरनेस प्रोग्राम अमसुंग तोंगान तोंगानबा स्कूल संगदगी लाकपा माहिरुसिंगना लायेकपा चांगदमनबगी थोरम अमा माइपाकना पांगथोखरे चांगदमनबा असि क्लास 6 तगिना क्लास 10 फावबा अमसुंग क्लास 11 तगी 12 फावबगी ओइना कैटेगरी अनि थोंगना खाइदोक्तुना पांगथोखि अपुनबा माहिरोय चनीना चांगदमनबा असिदा सरुक जाखि मसिगी मनुंगदा नुपा मचा 39 अमसुंग नुपी मचा माहिरोय चामगा सुबना अमा यावखि थौरम असिगी मतंगदा युमलेमब सनाथोय SDC ना फोंदोखिबदा थौरम असिगी पांदमदी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पु फ्री ड्रग जोन अमा ओहेननबा होनबा मदी मसिगी सरुक अमा ओइना माहिरोय सिंग अमसुंग ममा मपासिंगदा ड्रग्स ना पुरकपा फत्तबसिंगी मतंगदा ज्ञान तहनबा अमसुंग अवेयरनेस पीबनी हाइना महाकना मखाताखि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम अमदी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जिरीबाम मोइनारगा सिनबा मसिगी नशामुक्त भारत ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन का मरी लेना RK सनातोमी स्कूल दा कैटेगरी अनि थोंगा क्लास 6 to 10 अमदी 11 12 अराउंड छात्र चनी की मददता पार्टिसिपेट तौरिबा पेंडिंग कंपटीशन to eradicate the drug uses and its bad outcomes. Aduna akoi ngasi drug haibasi kui khunai dagi muthat khinawa especially in Jirbam district. Jirbam district se akoi gi drug ki oina haragadi thangnariba neighboring state Assam amadi neighboring district sing dagi drug puthok pusin tawbagi hana dagi su keno laiba dagi drug addict ki keno su adum laiba mafam oina masi eradicate tawbasi yam maru oi haiduna akoina especially district social welfare amadi akoi district administration Jirbam dagi sigi awareness especially from the students amadi parents sing the ko amadi district asigi da leiba drug na manghan diraba amadi drug na kyam kaihan ge habu awareness handokani amadi drug yauduna akoi khunai se chakot na ba afaba society ama oinabai da mutta pangthok chaba चाही खरा लेपलुरबा मतुंग त्रिपुरा लेंगा की इंफॉर्मेशन अमसुंग कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट ना मोहनपुर एडमिनिस्ट्रेशन मोहनपुर पंचायत समिति बामुतिया पंचायत समिति मोहनपुर म्युनिसिपल काउंसिल का खुसमनरगा नोंगमगी ओइबा मैतै की पुंग चोलोंबो मृदंग उत्सव हाइना मिंगथोंदुना पांगथोखरे मार्च की तांग 19 दा कोमलघाट बाजार की स्टेडियम दा पांगथोखिबा थौरम मधु नोंगचिप त्रिपुरा जिला परिषद की सभाधिपति विश्वजीत सिलना मैरा चकतुना थौरम मधु हौदोकपिखि थौरम दा मोहनपुर म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन अनीता देवनाथ ना मिथुंगलेन अदुगा बामुतिया पंचायत समिति के चेयरमैन दीपक कुमार मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट एल बीरमंगोल ईस्ट बामुतिया ग्राम पंचायत प्रधान
N Nicholas Datta Komolghat Gram Pradhan Mithurani Das na chingba mioi singna saruk jaki Thauramadu Nongchup Komolghat GP Pradhan Amita Deparmana mayai tangbal lauki Pung Cholomasida Komolpur Khwai Berimura Bazalghat Bamuntia na chingba mitay khunggangdagi Pungcholong gi mihut sing Pungcholong bi tharomadu da saruk jaki loinana Takel Thangta Academy na Thangta amasung Takel Dance Academy na mitay yakoi khudol tamki haina Agartala dagi phangba paw sina hairi Orissa gi Katak Jila da ngarang ayuk pung 13:50 tabada Bengaluru Guwahati Kamakya Superfast Express ki coach 13 tali dagi onta kibagi thodokta amasire aduga kayamarom asoka panangkhre train asi Bengaluru dagi Guwahati Kamakya lom da chelaki train ni ngarang numidang wairam Indian Railways na thodok thokpham dagi makoi gi pantungba miona tinnanaba akhanaba train amasu silangki Orissa ki Chief Minister Sri Mohan Charan Majina thodok thokpam da chatuna yengsinki Mukhtar Ansari gengi maming leraba sharp shooter Anus Kanojia Hokibinimidang Jamshedpur da Uttar Pradesh Special Task Force amasung Jharkhand Police ki apunba kangbo amaga mugna bagi thodok da laikitre UPSTF ki Additional Director General Amitabh Jas ki paw amada Kanojiana Jamshedpur da chatok chasin tawre haiba kangnaba paw phangbadagi operation atu chathakibani hairi sel munba mihatba amadi kuzukulai karbar tawbada haktengnana chenaba Anus Kanojia asi cross firing da laikitabani hairi Energy Healing Center Rongpur da computer gi matengna Anoba madi ariba anabasingbo computer gi matengna layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matengna makal makhagi anabasingi report lokthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhananaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi shonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chimbagi laina sine chingba layeng da yarakani loinana matam sangna hu chemba hidak charakpadagi side effect amadi I da hu chemba toxin leirakpa I watpagi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leizare silchar Rongpur part 2 stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak gengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395-732-456 number asida call tobiragna bakhangajari khom khut chikpa hakjang sithaba liver chawtokpa pirak naba stroke puki anaba ising marida nung leiba prostate chawthokpa numidang da tuna ising chatpa yekpa saba ising pukchet haibadi diabetes na chimbagi niyom chumna layang na bagi tabak lam asida khang hairaba Dr. M. Rajat Singh MBBS DMB DSC Diploma in Diabetes Management Senior Physician asina numit khudingi ayuki pung 8 dagina nungtilgi pung 1 phawba RNC Healthcare Kaptanpur Kasar dalai chathari booking ki damak mobile number 8798-872-283 natraga 8638-444-142 number asida paw phongnabiu aduga Dr. Asi nongtil gipung ani dagina numidang wairam pung 3 phawba ningthauka nimita Mohendra Pharmacy Palarkonda Wimsakation nimita All Health Pharmacy Poilapulda Sagolsan nimita Healthcare Pharmacy Lakhipur mobile number 9612-167-161 aduga thangsen mitana BK Drugs Sonai mobile number
9864512686 hairiba pharmacy sing asida layang chathari. Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba paw amukhanna Kendra lengakna Manipur jauna Nagaland amasung Arunachal Pradesh ki saruk kharada apaspa tha taruk amaga sangtokan khre Luang them Mukesh ki langla langjin puthok pangambada lupa lakh tara ki bana piragani haina Manipur lengakna lauthokre APSC na lauthokiba resulta Medical Inspector of Factories ki phamgi damak Dr. T Banikanta Singha bukhan khre Kategora ki digor khal manakta gas tanker ama kudong thiba thokre mafam aduki miyam mi painarure Jiribamda Drug Free India campaign ki theme da layak pachangdam nabaki thorong pangthokre amasung Tripura lengakna sinduna pungcholong ki thoram chinglemna pangthokre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi wenadi matang asida loijare